лекин ай шавҳарам номардтар имрӯз дидам, ин ҳам шумое. ин кору борта як тараф моно. Тайёр шав, ма бега ба сард меом. Ма да иҷа кор мекунам. Рӯи хотири ду фарзанди маёб ин кор мекунам, ки ӯ шавҳари номарди ма моро партофта рафт. Арақотон чакида барои мардумак хизмат мекунем. дӯстони азизаи ҳаматон як хоҳиш, пешаи видеоро тамошо кардан дар видео як дона лайк мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худмонам менависем, баъд бароҳат видеоро тамошо мекунем. Раҷабали Ибронӣ. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Чӣ хизмат дакаҷон? Чӣ мехӯред? Чӣ мехӯрам? Медони рости гап, ма дунё даку ай ҳама чӣ сейрам. гишна нестам. ошхонаи шумоам ба мақсади хӯрдан ё ба мақсади сер шидан ман намеом. ба мақсади шуморо дидан меом. мефаҳмед? Каҷон рӯи хотири ман меои шумо? чӣ хема як духтари хушрӯ, як духтари зеборо ҳаминҷа дида ман наём пешта. гӯш кун. چی قدر معاش میگیری؟ چقدر معاش میگیری؟ من برای تو یک پیشنهاد خوب دارم. یک پیشنهاد خوب که هزاران بار ای کاری تو بهتره. تو کار نمیکنی، تو زحمت نمیکشی، تو مهنت نمیکنی، فقط روزگی میتی، همراه من استراحت میکنی. لیکن پول خوب به دست میاری. 10 برابر 100 برابر پول میگیری. اوزی گپ چیه؟ گپ پولای. گپ پول. به همین خاطر این کار برتا یک طرف مونو. تیار شم ما بگه و سرد میام. بگه میومی برام. گوش کن نکا. من فکر میکردم که در همین حیات یک شوهر من نامرده. لیکن ای شوهرم در نامردتر امروز دیدم. این هم شمایه. من در اینجا کار میکنم. روی خاطر دو فرزند معیوب این کار میکنم که او شوهر نامرد ما را پرتافته رفت. روی خاطر فرزنداش نکرد. لیکن من کار میکنم، مهنت میکنم. گوش کن. تو یک شیرمردی را که برای تو پول پیشنهاد کرده است، برای تو ثروت پیشنهاد کرده است، برای تو استراحت با فراغت پیشنهاد کرده است، تو مرا نامرد میشماری؟ مرا نامرد میشماری؟ 1500 2000 سومون اویلیک میگیرین؟ از هر تو بگرم مهنت میکنین، عرقاتون چکیده برای مردم خدمت میکنین. پولی را که من پیشنهاد میکنم قبول نیست. من مردک نیستم. عجایب دختر بودای. گوش کن اکا، شما مرا چی فکر کردین؟ و دخترایی که در بیرون میگردن مرا او دخترها فکر نکنین. من 1000 سوم 2000 سومون اویلیک میگیرم، با مهنت حلالو میگیرم. فهمیدین؟ او چشم بعد مرا نگاه نکنین. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. ممکن باشه خبرهای شما باشه؟ مرحمت برادر جان. نه، من میخوام درباره شما بشنوم اگر اجازه باشه. خب برادر جان، مرحمت. برادر عزیز، رفتاری که شما کردید با جوانمرد زیب نمیدهد. چگونه میتوانید شما با زن یک کس، با خواهر یک کس، با مادر یک کس چشم مالو کنید؟ مگر همین خصلت مردیگری است؟ گوش که برادر، کی تو مرا نصیحت داری؟ تو برای من نه برادرم باشی، نه دادرم باشی، نه یگان عضو عائله‌ام باشی، نه دستر مرا آور باشی. کی تو که میای مرا زندگی کردن یاد میتی، مرا نصیحت میکنی، معلمی میکنی؟ کی تو؟ گوش کن برادر، من یگان شخصی بزرگم نیستم که تو نصیحت کنم. نصیحت در قد راه نمانده است که برای تو نیز حیف کنم. لیکن در کجای میبینم که انسان ها نوجوان مردانه رفتار میکنند، با ناموس یک کس بازی میکنند، خاموش ایستادن نمیتوانم. و اینچنین نیز فراموش نکن اون نفرهایی که تو فکر میکنی یگان وقت نمیبیان شب تا روز تا شب در اینجا مهنت کنند. آنها در کار باشد فریاد میکنند، در خانه براحت کارشون بود میکنند. فهمیدی؟ گوش که برادر، ما پول دارم، مال دارم،
давлати савлат дорам бародар. чӣ хеле ки мефурам ҳамон хел мехӯрам, ҳамон хел мегардам. гапдорӣ? Не гапдорӣ бародар? чӣ хеле ки мефурам ҳамон хел мехӯрам, мегардам. барои ҳамин ман кира интихоб мекунам, кира интихоб намекунам, кира чӣ пешниҳод мекунам бародар, ин ягон кас вобастагӣ надорад. мефаҳмӣ? фақат ин айхоҳиши ман вобастагӣ дорад. ба ҳамин хотир метавонӣ ки бародари азиз алпай кор бурод шавӣ. аз афташ маълум ки ба ягон шахси серпул, пулдор монандӣ. ба фикрам падару модар бениҳоят дорояшонро барои ту сарф кардаам, ки ин қадар кибру ғурурро дар дили худ ҷо кардаӣ. аз пулу молат фахр мекунӣ, аз дороият ифтихор мекунӣ. лекин фаромӯш накун, худованде ки болову паст офаридааст, забардасти ҳар даст офаридааст. хубтар мешуд бародари азизи ман, агар ин гапи маро гӯш кунӣ, ихтиёри ту аст. агар гӯш накунӣ, ҳам ихтиёри ту аст. пуладро барои кибр не, такаббур не, худнишонтӣ сарф намекардӣ. пуладро барои зиёд кардани ақлат сарф мекардӣ. Раҷаб Али Ибронӣ.